Si Jesus tungod kay wa pa man siya dawata sa kalibutan nga Mesiyas, sa dihang natawo siya, ang nidawat niya sila raman si Maria, si San Jose o pipila ka mga tao, mao to nga inigsulti niya murag mahibong gyud ang mga tao maminaw. Labi na gyud kay didto siya kining atong ebanghelyo karon, didto siya nag-istorya ani sa iya mismong lugar na dako siya dito gatubo iyang gipuy-an ang Nazaret. Kaila kay sila kinsay iyang papa, kaila sila kung sa iyang educational background, nga wa siya grado, pobre, hapit way gikaon. Ana, kamoron dinhi nanimbawan mo, og duna dinhi musangyaw nga gikan sa prisuhan nya kawatan kayong dako, manuyupay kayo, kailagyod mo kay taga dinhi nya mo'y musangyaw ninyo. Labi na gyud moingon kining bahinas kasulatan natuman karon sumala sa inyong pagdungog. Malipay mo. Malipay. Og malipay, congratulations. Pero duda ko dili gyud. Magluos lang yung kisa ngano na siya? Unsa na yang gisulti? Di ba ang anak? Oh, anak tanong ko. Di ba katuman ang napriso? O laki kawatan makinang dako. Nya ngano kasi kana subay-subayo na nato. Muna dire ang ending sa tong ebanghelyo ningon sila, di ba anak man ning Jose? Sa anak, manong nagstorya naman sa ingon anak karon. Unsa may iyang authority diha? Ana. Og kung ato ning siyang sundan, ilag yung sa likway si Jesus. Mo nang nakaingon si Jesus, ang propeta tinahod gyud tanang lugar gawas sa iyang kaugalingong lungsod, sa iyang kaugalingong panimalay. Ana, di gyud tahoron. Yang ano man nga si Jesus, iya maning gibuhat nga nagsangyaw siya sa maayong balita, pero ang iyang pamaagi, ang gipuy-an niyang kinabuhi, dili acceptable sa kalibutan. Nya ang iyang gisangyaw maayong balita. Kung ang mga celebrities muanhay dinhi sa parokya, nya moingon nga doon nami show karong alasay sa buntag. Ma-imagine ninyo pila ka buok tawo muanhay dinhi? Ha? Ingon ani ra kani? Kung moingon ba mga celebrity sama nila ni saingan ani mga celebrity ni Sarah Geronimo, sila si sanang usa Mga Salvador. oh kanang mga kaila kay ninyo diha, bisag mga upat lang kabuok nya moingon nga magnamiroy talk show diha sa San Vicente Ferrer ganing Paris alas 6 buntag. Sus, minaw ko alas 4 pa lang, alas 3 wa nay kabuang na mga pulis og pugong diha. Pero karon siging bagting ang kampana, ngari na mo sa padersiano na to mga kaila naman ta na. Sige mo lang nagpanginsulto na to, wali ng puyo-puyo, kanang mga kilay-kilay, kanang kural, ada kapoy paminaw na. Gabalik-balik lang nga itong mga naong puol, nakita naong maurag yung mga naong nga ba. Pero nga nung magmauman ni pamaagis Ginoo, ano man, kay diri sa unang pagbasa, gibutang diri, kinahanglan daing buntugo nato ang kalibutan. Ang kalibutan ba buntugo nato? Dili day ta amigos kalibutan. Ang kalibutan di ay kontra di ay nis Ginoo. Hawa mo naminaw sa unang pagbasa? Hawa? Uy, kaway ayo ninyo. Kay ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios mao nga gituman nato ang iyang mga sugo og dili lisod tumanon ang iyang mga sugo, kay ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan
o gidaog nato ang kalibutan pinaagi sa atong pagtuo. Ang kalibutan di ay mao dinhi ang atong kontra. Tanang butang nga niya sa kalibutan kontra na nato. Muna di gina nato higugmaon ang mga butang sa kalibutan. Kisa may atong higugmaon ang Dios ug ang isig katawo. Kana ra gyud the greatest commandment, higugma ang Dios labaw sa tanan, higugma ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Mo na niingon sa dinhi ang atong unang pagbasa, kung moingon kang nahigugma ka sa Dios, unya nagdumot ka sa imong isig katawo, unsa may mahitabo? Bakakon ka. Kay unsaon nimo kuno paghigugma sa Dios nga di nimo makita, nga di man gani ka kahigugma sa imong isig katawo nga makita. Kana gaying na kuno ng imong tupad, makita man gina, ing naghigugmati ka. Lagi, lingihan niya. Gihigugmati ka. Kanang tanang tao nga imong makita, ing naghigugmati ka. Kana, nindot kayo. Karon, kadto na sang wa makita, Lord, I love you. Amingon ang Ginoo, yes. Ana. Pero iniguli ini mo to iskina, kita ni mo tong kanhing kabit sa imong bana. Moingon, kalami biyang patio ning anim. Moingon ka, gihigugmati ka day, mana ka. Or mukos mo di mong na, suliga di pinaana dayon. Awa na, moingon sa nang Ginoo, patay. Nga, igabuti mo sa inyong, Lord, tabangit ako, I love you, Lord. Ginoo, na, logi na ka. Gidaog na kas kalibutan, napildi na kas kalibutan. Nga na. Mauna, nga niingon siya diri, nga, unsa ti iyang giingon sa atong ebanghelyo nga ang kining inyong nadungog natuman karon. Unsa may nadungog nila? Ang giingon sa Ginoo nga ang espiritu sa Ginoo ania kanako, gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabos. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag kagawasan, pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog, o pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Kini kunong tanan, pulos gid ni siya para sa kaayuhan sa isig katawo, para kaayuhan sa tao. Dili kaayuhan sa mga butang sa kalibutan. Ang nakaapan guro nato, andam tang mupatay og tao aron ma-preserve ang kwarta. Ang kwarta iya ra nas kalibutan, madunot ra na dinhi sa kalibutan. Ang tao na anay kalag, musaka ng tao nga to, luwasonon ang kalag ana. Nya kita andam man tang mupatay og tao aron ma-preserve ang kwarta. Anda mo patay og tao aron di lang malungkab ang balay, imo na nang giprotektahang imong balay, gipatay na nimo imong isig katawo. Wa magsugo ang Ginoo nga higugma imong balay, wa gyud. Ang iyan yung gingon, biyai ang imong balay. Niana daw siya. Nya kanang kwarta, wa sa siya mingon higugma ang kwarta, ningon hino sa ipanghatag kanang tanan ngadto sa mga kabos. Nya nagtuman mo ani. Na, bahala mo diya. Ikaw pa diya, nagtuman ka? Bahala, sagot diya rin ako. Manihuay lang tani. Bahala na. Pero ang nakanindot rabano, niingon ra ba si Kristo, ang nahigugma sa iyang isig katawo, mahimong anak sa Dios. Nya niingon sa siya atong unang pagbasa, ang anak sa Dios nakabuntog sa kalibutan. Inighigugma nato sa atong isig katawo, automatic gina din ata mahigugma ng sakyanan, kwarta, balay, kining atong dungog, kanang atong mga kuan, automatic ginang mawa. Tagaan ta mog sample. Kung nahigugma kas imong anak. Tama? Kung nahigugma kas imong anak. Unya ang imong anak nasakit. Di nimo biyaan imong balay? Tubag. Biyaan gina nimo. Muadto gyud kas ospital, dadon gid nimo imong anak, biyaan nimo imong anak aw imong balay. Pero kung wa ka mahigugmas imong anak, ang ingon kay bahalag mamatay ka diha. Di ba? Pero nahigugma lang yun ka.
biyaan ginani mo imong balay. Hasta imong trabaho imong biyaan. Usahay gud imong pitaka imong mabiyaan, imong bag imong mabiyaan tungod sa imong dakong gugma niining imong anak. Tutok mo muna ko. Unyag ikaw ba na nahigugma ka sa imong asawa, di ka nimo biyaan ang balay sa imong kabit? Biyaan, oy. Labi na gyud ang imong asawa dito gisakitas tiyan. Biyaan ito nimong balay sa imong kabit kay asawa gud to nimo. Ingkaw niya pa og nahigugma sa kus akong kabit, tao man to siya. Oh, karon kinsa maro iyang pilion? Kanta lang siya, turns between two lovers. Feeling like a fool. Ayaw, kahibaw na kadaan. Ang nagtuman sa sugo sa Ginoo. Sugo des Ginoo, nga higugmaay mong kabit. Wa, unsa may sugo sa Ginoo? Higugmaay mong asawa. Nya kay ang Ginoo may labaw nimong gihigugma. Di sa ato pagkamauna kang mupili, kinsay imong biyaan, ang asawa ba o ang kabit? Wa man magsugo ang Ginoo nga ang kabit mo higugmaon. Di, automatic biyaan ang kabit. Adto din kasi imong asawa, kay tuwa didto ang sugo sa Ginoo. Mao lagi na, ang nagtuman sa sugo sa Ginoo, anak sa Dios. Ug ang sugo sa Ginoo paghigugmaay kamo. Nya kinsa mahigugmaon? Ang ang isig ka tao. Unsaon paghigugma ang kabit? Biyae. Kay kanang imong pagpangabit niya, imo siyang gida padong sa impyerno. Unsaon paghigugma ang asawa? Unongi. Kay mao nay makapalangit niya. Ingkaw niya pader, wa naman ni mahigugma nako, tuwa man ni mahigugma sa akong kumpare. Yan sao maron nimo ana. Nya bana ka, nibiya ka sa imo katong imong kabit-kabit. Nya ang imong asawa tuwa na sa noon ni pare. Ang sao man nimo ron? Ayaw patakod, buntuga ang kalibutan. Ang imong asawa nada sa kalibutanong kahilayan. Nya ikaw nga nibiya na ni ana, ayaw pagsunod sa imong asawa. Di ba? Nganong mosunod man kaniya? Paabuta siya dias balay og ingna siya, okay ra gid na nakong nangabit kaday. Sakit apan okay ra na nako. Mapasaylo ra gyud tika. Kay di jud ko mukuyog nimo ngadto sa impyerno. Pero mukuyog ka nako nga ris langit, maginaksanay ta, biya itos pare. Ana. Siya mas nindot magitos pare dong oy kay nimo. Ana siya ba? Siya mao na gini, dawa. Isa unsa na pare o pare isa si pare tarong ang pronounce ana ba kay base nyag mapari na. Ang importante di ay kamaotang maminaw sa Ginoo unya ang sugo Dios Ginoo mo itong tumanon buntogon ang kalibutan. Masalikway man tao daygon di na mo importante. Ang importante nagtuman ta sa sugo sa Ginoo. Maunay tuburan sa tinuod nga kaluwasan, tuburan sa tinuod nga kaayuhan, lawas ug kalag. Nindot kaayo ang atong unang pagbasa kay naghisgot manibahin og gugma. Gugma ba? Kamo ganahan ba mo anang gugma? Sa may ganahan niyo gugma o kasuko? Mayo. Nya unsa maning gugma? Matod pa diri sa unang pagbasa, ang Dios gugma, unya siya maoy unang nahigugma kanato. Pinaagis paghatag sa iyang bugtong anak. Hain naman nirong iyang bugtong anak. Hain na? Langit gud taon. Gugma ko ni gihatag gud niya nato. Nahimong pagkaon. Mao na ni ron kaning atong ihungit kada nato misa, nahimo siyang pagkaon. Kay lagi sa akong obserbasyon sa una, manguyab mangyud ko sa una no. Manguyab ba? Kamo nakasuway mo guyab-uyab. Nga naong ninyo plauyab sa siguro kay mo. Nya kanang makakita kag makita kag uyab, inigkita nimo sa imong uyab. Ang una gyung buhaton na mangaon gina. Ikaw magpangaon, ambot lang sa ilang kanon sunod. Basta, mangaon gina siya, una. Mo gina, asam ta mangaon, mo gina una, ikaw magkaon. Secret. Mo na si Kristo, kay gugma man, siya yun maoy gihatag nga rin nato, aron atong kanon. Sa ato sang Ebanghelyo,
tanawa ha, ang kinaiya ni Kristo. Isip siya gugma, ang iyang mga apostoles niingon, papulian na ni mga tao, kay asa man ni mga on. May na makakita sila dito ilang pagkaon. Tanawa ha, unsay gisulti ni Kristo, kamo maoy mo pakaon nila. Sa to pa ang nahigugma di ay, dili manugo sa iyang gihigugma. Maoy muhatag unsay gusto niya para malipay ang iyang gihigugma. Kamo mga ginikanan, nahigugma mo sa inyong anak. O anak. Ang sa may gusto ninyo, nga magkaon sila sa plato nga hugaw o limpyo. Nga, ang sa inyong buhaton, manugo mo nila nga manghugas o ikay manghugas. O manugo ka, wa ka mahigugma nila. Di ba? Ikay hugas. Kay gusto man ka nga limpyo ang ilang kanan. Ang sa may gusto nimong ilang isulob, hugaw o limpyo. Nya manugo ka nilang manglaba. Dili ikay laba, kay nahigugma man ka. Ang sa may gusto nimo nga ang ilang gihigdaan samok o husay. Nya manugo ka nila nga sila'y mamilo. Ayaw, ikay mamilo, ikay manglimpyo, kay nahigugma man ka. Kakuha mo? Nya unsa may gusto ninyo sa inyong bana, muulig sayo o dili? O di, ikasay sayog abot sa inyo. Kaya inig-abot sa imong banag, wa sa kadito. O, di ba? Ikaw niya, ang saon ako pag-adtos amo pa dil, nga di amang kus abroad. No. Mao na rin problema. Uli. Ayaw nag-abroad. Huwatas yas inyo. Sa unya-unya, sa may among kanon, ay sus, kanang nahigugma, may kina, mangitag pagkaon. Ug wa na sila pagkaon, magunay-unay ra na sila kaon-kaon. Maura na lang buhaton. Ay kabalaka ng pagkaon. Nga naman, tanawas Kristo ha? Ingon dayon yung mga apostolis, Lord, unsa? Kami mo mo pakaon? Kami imong papaliton? Asa man sa tagkwarta? Nga wa man to sila mga kwarta. Pumunto yung mga trabaho, sige na magsuroy-suroy. Ingon des Kristo be, pila mo na akabo, unsa may pagkaon nyo diyang nahibilin. Insa, ma, di adiri, 5 ra gini kabukpan, og 2 kabuk isda. Ingos Kristo be, ihatag na nga rin ako. Ihatag. Paghatag na, iya dayong gipasalamatan ng Ginoo, iyang gipikas, gipanghatag siyang tinon, sige, distribute ang ato. Sus, pag-distribute, ang 5 ka pan, og 2 ka isda, nakabusog sa 5,000 ka mga lalaki lamang ang gihap. Kuyog pa adtong ilang mga asawa, kuyog pa ilang mga anak. So mga 10,000 tingin to kabo. Nabusog. Unya nasubraan pag yung 12 kabukag. Grabiha des Ginoo no? Ang pagkaon di ay dili problema basta naghigugmaay. Usbuna ko ha? Usba ko ninyo, dungan ta. Ang pagkaon dili mahimong problema basta naghigugmaay. Pasabot, ang naghigugmaay pirming busog dili magutman. Tanawa ng managtiayon nga naghigugmaay, pirmi ginang burot ang tiyan sa asawa. Pirmi ginang burot ginang tiyan. Tanawa ng nahigugmas kwarta, gilaygit na. Siging inom anang pills, siging gamit anang kondom, siging suksok anang ayudi. Mauna sila ang nahigugmas kwarta, pero ang nahigugma gitinuod sa Ginoo sa kinabuhi, pirmi ginang busog. O niya kay ang pari og madre nahigugma mas Ginoo, wala. Pirmi ning busog ang madre ani. Mao bitang ni distansya pod ang madre, kay ningon ang madre nga dili man ikay akong gihigugma padre, si Lord man. Samo natir ay kumpiyansang sikit kay mabusog jud ka. Basta naghigugma busog gina kanunay, wa gyud gutom. Muna sayop kay ng pangunahuna nga biyaan ko ning akong pamilya kay mangita og kwarta aron dili magutman ang akong pamilya. Please stop that. Please. Pakauaw na nimo sa Ginoo. Unya kun biyaan sa nimo dinhi sa Pilipinas kay adto sorry ha para ninyo mga abroad. I'm sorry.
Pero ako gining baruganan, kung biyaan imong Pilipinas kay mo adto kas abroad, biyaan imo imong gagmayng anak, hastang imong bana or imong asawa, imong biyaan, insulto sa nas Pilipinas. Daghan kay nangadato din his Pilipinas nga mga foreigners. Daghan kay nangahimong bilyonaryos Pilipinas nga mga dili Pilipinos. Nganong kita di man makahimo ana. Okay. I'm sorry to tell you this. This is reality. Hapit ta gisupsupan sa tanang klaseng mga nationalities ug nangadato silang tanan dinhi. Hapit silang tanan nangadato. Kita na hinuon ang muingon, di ko madato des Pilipinas. Sure ka? Pero di man sad kadato ang atong tumong, ang nahigugma, di man na gustong magdato. Unsa may ang gusto, kalipay, kalinaw, kahiusa ug kabalaan. Ang tinuod nga nahigugma, di man kwarta ang gipangita. Ang gipangita, unity, peace, harmony, joy. Pagkadaghan doon ay daghang kwarta, gakusmod ang mga naong. Bisag karon sugdan ninyong lingi. Lingi adias inyong dool. Naamang yung mga kwartahan diya, kinsa may mas smiling, katong way kwarta. Kaya nga naman, gapingit sa kalisod. Mag-anaw na. Pingit. Pingit sa kalisod. Mura sag nag-smile. Pero sa tinudan na baya, kanang nidawat sa kalisod, maobaya na malipayon. Pero kanang nagsigig pangandoy nga madato, nga makwartahan, kusmod baya ginagnaong, bugat pa ginagdughan, di pa gina makatarong og tuog, kay way kalinaw ang hunahuna og ang kasing-kasing. Unya, mabayra nagkwarta? Mabayrag kwarta ang imong pamilya aron lang magkahiusa, di magkabuwang. Mabayra nimong kwarta ang kamingaw sa imong bana or sa imong asawa hangtod na lang noon nga mitubay na sa tentasyon sa silingan. Mabayra nagkwarta? Dili. Gugma ang gikinahanglan. Love. Love. O gipruiba ni Kristo, basta naa kay gugma, di magutman, everything will happen because love is very, very powerful. Nothing is impossible with love. Mura mamog. Nahiubos na noon ako. Wa gide mo gugma. Sige, undangon tanan ning istorya. Kining kahadlok usa ni sa akong ginganlan og pandemic. Usas mga pandemic karon pasabot kanabang nakaapiktar sa tibuok katawhan kanig yung kahadlok. Kamo wa ba mo roy kahadlok? Wa mo mga hadlok? Daghang matang sa kahadlok. Ang pinaka simple kayong kahadlok kanang mahadlok ka nga ma-failure ang imong pangandoy. Kanabang naa kay pangandoyon ba unya mapakyas daghan kay mahadlok ana. Mo na nga tan-aw gani nila nga murag ang ilang pangandoy nindot kayo unya murag kuyaw sad. Ala ampo gyud, ampo sama anang board exam, kanang mga examinations, kanang mo take kag mga exams para makasud ka ngadto sa mga makadawat kag visa. Hala ampo gyud mayo. Ang pari sang piton hasol-hasolon gyud mig maayo ana. Paampo gyud, text naman, message naman, ampo gyud. Pero ang pinakadako nga kahadlok kanig yung kahadlok nga mamatay. Mao gid na ang amahan sa tanang kahadlok or the core of all fears kana yung mamatay. Saman, hadlok pa mong mamatay o dili na? Hadlok. Klaro kay mga naong ninyo, klaro. Ang kaning pare hadlok pa ni mamatay. Samot na pabalhin sa koglaing parokya ay kanang arang-arang. Daghang kita pulos gyud kahadlok mamatay mao ginay number 1 nga kahadlok ug diha gasukad ang atong laing mga kahadlok. Mao na mga apostoles, bisan pag nagsakay silag sakayan, bisan pag kadaghanan nila mga mananagat ni siyagit sa kahadlok.
Pero si Jesus nga panday, si Jesus nga di tingali ito kamaong mulangoy, kay dito ra gito sa pandayan kasi ana, naglakaw ras tubig. Wa madlok. Testingin ninyo, ato mo dito, atong kilid dito sa may, sa tawagan na papakits dapit ba? Ana dia. Lakaw ko na mo sa tubig dia. Okay ninyo? O dili oy. Unya adto pa yung higayon na kusog kayo ang baod. Mao ba to ilang sakayan murag hapit malunod kay kusog kayong baod. Si Kristo galakaw ra. Ana, ingka Ginoo magudto siya pader. Tingali sad. Pero nakalakaw siya sa tubig kay wa man gud siya mahadlok. Nabitang mo tan-aw ko na mga salida sa kuan ba nga mga salida ani mga Chinese hilig ko tan-aw na kung fu inana ba. Ana naman sila yung mga training nga palakton sila sa tubig nga to nya musugod gani kahadlok iana-ana ang tili hinay unlo dayon pero og mo concentrate og maayo ayan ora kay maglakaw nga to sa tubig ana na ilang storya maura sad na og mahadlok ganita pasabot muunlod ta og dita mahadlok mulutaw ra ta relax ra og matud pa sa unang pagbasa ang hingpit nga gugma magwagtang sa kahadlok. Or pwede na tong ingnon, ang tinuod nga nahigugma dili gyud mahadlok. So kana ding mahadlok, dili din na kanang tawhana nga mahadlok, wa na din na siya gugma, nya magkaanam og kawagtang ang iyang gugma, magkadako ang iyang kahadlok, nya magkadako sa dang iyang gugma, magkagamay pod ang iyang kahadlok. Sama ninyo mga babay, daghan kay ninyo mahadlok nga mamabdos. Karong panahon na ba, hadlok na kay mamabdos. Labi na gid ang edad-edaran na kay high risk kuno. Kamo mga 50 na kapin dinhi, okay ra ninyo mamabdos mo? Na automatic dili pa diran. Kadang yun. Labaw na tingay mga 60. O kamo mga 60 og naa pa 60. Okay ra ninyo mamabdos pa mo? So di na pa diroy. Mao na. Unya dili mahadlok nga moinom og pills. Dili mahadlok nga magpalaygit. Dili mahadlok nga magamit anang kondom. Di mahadlok gamit anang ayude. Di mahadlok mo gamit anang unsa pa na diha. Og labaw sa tanan di mahadlok nga mag-abortion. Ano man tungod kay way gugma. Way gugma. Pero naa kay gugma, ay di ka mahadlok mamabdos bisan pag 80 imong edad. Nga naman tungod kay nahigugma man. Nya ang una natong higugmaon mao gyud ang Ginoo. Mao nang ningong Ginoo ingos Kristo higugmaa gyud ang Dios labaw sa tanan. Ang unang gihigugma ni Kristo ang Ginoo. Mao bitaw to nga paglakaw nas mga tao, wa siya mukuyog siya mga tinun-an, nagampo usa siya. Kay the best action nga atong buhaton nga nahigog pagpakita nga nahigog matas Ginoo kana gyung pagampo. Nya karon unsa may gibuhat sa kalibutan? Siging pangwarta. Siging pangwarta. Kamoron nagampo mo nang warta. Karon ba karong orasa ba? Nagampo mo nang warta. Wa mo maguna-una og kwarta. Daghan ra ba kayong manimba nga nang warta? Apil na ning nagmisa. Kaning ako ron, unsa man akong misa po? Pagampo ni o pangwarta? Pindi. Ug wa ihogs kolekta, ilhan man na og malipayon ko igtan-aw na ko sibot wa gisod. Kana nagampo day ko. Pero inigtan-aw na ko sibot wa gisod, moingon ko kauwaw na to nimba diyo, mga kwarta diay. Or moingon ko mga tihik sa dato nila. Aton lang kani i-close ning misa ha. Kansim tani. Kana awa na nang warta na. Kinsa man ang mga nagsimba nga nang warta, kanang nagsimba nga nangayo sa Ginoo nga makakwarta sila. Ginoo makasud akong trabaho, Ginoo sa panang uban ma-promote unta ko, Ginoo ma-release na unta ning among gipaabot nga mga unsa pa na diha mga extra nga mga dawatonon. Ako gani sa akong pagtrabaho sa una, mga 8 ka tuig, naaman mi dawatonon nga wa mahatag.
Nya 95 ko ni resign. Pagka year 2000, giingnan ko hapit na ko mapari, giingnan ko, Father, madawat na biya dodong na madawat na biya nato ron tong atong gipaabot. Nako kanindot sa apil gyapon ka ato. Niabot na lang na order ko pagka 2004 hangtod niabot na lang 2010. Wa man lang gyapon mo abot. Ngayon sila, moabot lagi to, karong pari na ka, pwede gyapon ka maapil. Na ako nahuna, daga na kay kog dakolektay, di na lang ko paabot ato. Kamon lang, abot ato. Pero moabot, dawaton. Ano ba? So, ang saban, ayaw pag-ampo, anak. Ayaw pag-ampo, mahitungod sa kwarta. Unsa may imong iampo karon og musimba ta, Ginoo, makahigugma unta ko nimo. Makahigugma unta ko aning mga tao nga imong gihatag nako, akong bana, akong anak, akong mga igsuon, akong ginikanan, kining akong mga ugangan, kining akong mga bayaw nga siging libak nako, siging daot nako, makahigugma unta ko nila. Kay magunsa magdaghan kag kwarta, nindot kag balay, nindot kag sakyanan, pero gakusmod ang imong naong, wa mo magtinagdanay sa mga tao nga suod sa imong kinabuhi. Unta. Labi na gyud ang wa nimo tagda ang imo pagyong igsuon, or pinaka worst ang imo pagyong bana mo iwa nimo tagda pagkadakong dimalas nimo. Nya karon nagampo mo nga makahigugma ta mo sa inyong bana kamo mga asawa, o nagampo mo nga mamatay na gid unta ni akong bana. Kay gikapoy nako. Ayaw, o gikapoy ka, mawara man na imong kapoy kung mahigugma na ka. Kay kanang gugma mo energize na nato, wa gitaong masakiton basta nahigugma. Tanawa ng mga gulang-gulang ng mga 80 na edad, nya gasungkod na, tanawag makauyab og 18 anyos, labay ng sungkod oy. Tarong kay namulakaw ana. Tanawa na inyo mga anak, kana inyo mga anak, luya kayo kung pukaon, luya yung kayo, luya. Kanya, hapit gani di mulihok, ana, inigbangon, maghinuktok pa inana, pero tawagan na sa iyang may one and only. Dalian na makaligo, lagi ilis na yun na, kay, kita namin dito ron, mo energize ba, mo anak. Kana inyong bana, luya kay tanan, ana, hapit dili mo lihok, ana, tawagan nas kabit, daga na nga tuluyo. Ito pa nga, lagsi kay nas tanan, buang-buang. Nga naman, nabuang man siya dito itong sala. Na may gugma, unsa nakaha kung ang imong gugma, gitawag og gugmang Diyos nun. Pagkaninduta kas imong kinabuhi. Way kahadlok, pulos kalinaw, way kabalaka, pulos gyud kasiguruhan, pulos paglaom, way kasuko, way kusmod, pulos smile ang imong naong, kay ang Dios na animo, ang Dios nag-uban nimo. Ug mao na nga matod pa diri sa unang pagbasa, ang nahigugma nakailas Ginoo, kay ang Ginoo gugma man, ug magpabilin ang Dios diha kaniya. Mao na nindot kay nastana, no? Nang kamoron diha sugod na mo gigugma. Unsa may atong assignment? Kinahanglan iniguli ro nimo ighumas misa, kinahanglan hangtod alas 5 sa hapon do na nakay 15 5 ka tawo nga imong giingnan, I love you very much. Amo na ighuman ro misa, mo na inyong assignment. Kutob alas 5 sa hapon, pagpili either imong gitiksan or imong gitawagan or imo jong giduol, igda, I love you very much. Ngana lang, nya ko no kanang i-feel ba unsay nahitabo nimo matag higayon nga mayon ka I love you very much. Testingi. Labi na gid ng tao nga nagkusmod ang naong nga nimo karon. Testingi ingna I love you very much. Abli lagi ang naong nga. Oo, mo smile na. Di man tingin na katingog tingali diha-diha dayon, unsa? Ana na siya. Anya inigsaylo nimo mingon sa yabag to siya. Unsa to siya? Yabag to siya. Ana man na sila primero. Pero og imo ginang balikan, nya ingnon na sa nimong I love you very much. Usa lang ka tawo, kalima nimo ingnon I love you very much hangtod alas 5, mo ingon gina nimo, nayabag ka. Ana. Isa di man god
day or dong nakasimba mangukuba niya, feel kay nako nga love sa Ginoo niya, akong i-share nimo, I love you. Siya nga, I love you nga sikag paningil anak kong utang nimo. Ana, nya, wala na to, di na kong bayad sa imong utang. Ingka, basta, I love you. Ana siya, ay lang sa pag-ingon nga di na mo bayad. I love you. Magkasinabot yun mo anak, mo relax mo na yung kasing-kasing. Sunod yung kita na, mo ingon na sa siya nimo, love you too. Ana, ma-develop dayon mo, kinabitay dayon mo. Adili ayaw lang mo na bati sana kayo. Di ba ma-develop inyong friendship, ang inyong unity as Christians, as children, as daughters and sons of God.